Ingoma kaMafikizolo ina 40 million. Ingoma kaFeza ina 40 million. Ebese ukuthi the rest ezinye ekuthiwa zihamba phambili ingoma zingemuva. Okusho ukuthi akasekho umculi noma umlandeli ozositshela ukuthi kukhona ingoma yomculo wakhe noma yeqhawe lakhe ehamba phambili njengamanje. Bayishaya bayigquzula bayilahla phansi ingoma yeqhawe labo ekuthiwa ihamba phambili eSouth Africa kumaskandi. Njengamanje ingoma kaSiyantula feature iShokhuzani kuyo unumber njalo isine million isidlale ka-million ku-YouTube. Idlula ingoma yomculo waba i-second option wanikezwa uKhuzani ithuba lokuthi akhiphe ingoma ye-South Africa ye-World Cup. Waphinde futhi washaya ingoma kaMduduzi Ncube esena 5 months iphumile uSiyantula ngengoma ngeviki nje elilodwa. Namnandi kamanqo umaskandi lapha nensizwa ke ebikhuluma lapha ke ibhoke lendlela ebhoka ngayo. Kodwa mina ngithanda sikubheka lapha endibeni namaskandi ukuthi iqiniso simele silikhulume sithi masibhoka kodwa ke iqiniso sibuye siliveze ukuthi lihamba kanjani. Uyabona uSK Mthandeni ukutrenda ukuthi ingoma igijima kanjana wakwenza kungabe bikho kwi-fashion and futhi wangagcina ukwenza ngabe kwi-fashion uphinde waqhubeka unyaka olandelayo wakwenza ngengoma eyalandela ithi Gucci kusuka eParis and zonke lezi ngoma zoyi2 zamfaka ebalazweni zawona ama-awards. So uyabona ukuthi lento ayiqalayo SK nabafethu asebekwazi ukuyenza kube lula nje ibona abantu abavula indlela omthanda SK. So into engiyithanda kumaskandi ukuthi must-discuss izinto sibheke i-impact yabona bonke abaculi kungesikhona ukuthi sifocusa umculo othizeni ngenxa ukuthi sinothando naye ebese sivaleka amehlo ukuthi asikuboni abanye abantu abakwenza siyakubona kakhulu. Siyazi ukuthi kukhulu lapha online kube namahlaya ubhokwe kodwa niyabona ukuthi lokhu Mthandeni wakwenza ngalesi sikhathi kungabe bikho kwi-fashion sekufashionable kangaka because amandla ayo lensizwa le okuthiwa Mthandeni. Mawuthi uyahamba yapha ku-Spotify ey'ngomeni eziwu-10 ehamba phambili lapha eziphophula eziwu-3 zazo ziqala ku-15 million enye 28 million ku-Spotify okuyi-record leli engacawunti abaculi abaningi banalo. Is one of the few artists uMthandeni ukuthi abe kanje. Ingoma yakhe isikhathi umzila eyaphuma 2024 isese-15 million lapha kade celebrate nje emalangeni siphinde ya-add amanye ama-views or ama-streams ngaphezulu 288,000. Uyabona ukuthi isaqhuba abantu basayidlala. Ingoma iGucci eyenza umlando yawina ama-awards ayi2 lapha 20 million ku-Spotify. iParis 28 million. So angazi noma khona umunye umculi lapha kumaskandi onengoma ezimbili ezina 20 million plus stream kuya ngale. So abantu laba kumele sibanike izimbali zabo isikhathi sisabavumela. Insizwe ifike ngamandla lapha umsebenzi wayo okhipha ke nge-29 October uqophe wonke ama-record ongawacabanga onke ama-record. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ukhona umsebenzi ongalo kaFeza uthize because thina qhawe sesikubona masudumile sutrenda sigijima ngapha ku-TikTok bekudlala emaresi kuzona zonke iy'ndawo ama-province amaningi futhi ayawuthanda umculo wakhe. So thina qala ukumrecognize kahle uFeza ngazo i-29 October nakhona sekuthe ukuhamba amavikana kodwa uyabona ingoma yakithi uMaqondana ngesikhathi esincane kangaka yashaya 38.5 million ama-views lapha ku-YouTube. The same ngoma lapha ku-Spotify ina 24.9 million ibheke ku-25 million kuma-streams. Uyabona ukuthi umsebenzi omuhle kangakanani loyo nesikhashana nje esincane. Uma uthi uyobheka laphayana ukuthi kuhamba kanjani uzothola ukuthi kuningi nengoma yakhe esanda kuphuma this year ngabo-April ime laphana ko-5.9 million ethi sengithola omunye okuyinto bongathi uyobheka abanye abaculi abakafiki lapha kodwa kade bekhiphile. So uyayibona nje nengoma ukuthi incane kancane lapha ntiyenza hlanga kanani. So lapha no-Spotify ngokusuka kanjena yingakho engikusho ukuthi kumele kubongakala ukuthi hayi o-SK bayivula indlela ama-Red Nation nabantu abethanda umculo ka-SK lo awukhiphayo kwaba yibona abathi mabeyivela ngabo bawusupport loya mculo nabantu abafika emva ngamuva uma benza ingoma zabo ezimnandi babasupport kubukeleka lapha phambili because bekwazi ukuthi million isho after 9 months or 6 months bekungekho fashionable ukuthi million ishawe within few days kodwa kusekenzeka
ofeza ama-beneficiary-ke alowo nto leyo ukuthi umusic usuyastreama abantu maskandi sebobeka eqhulwini. Nansi-ke le ngoma le obekukhulunywa ngayo kwividiyo ukuthi yona siyaba phambili laphana kumaskandi ngama-views laphana ku-YouTube kuthiwa Ngqonyoko njengoba niyibonayo kuna-39.2 million iphume nge-31 July 2025. Iyona-ke okuthiwa isihamba phambili-ke laphayana. Elandelayo iyiphi kaMthandeni ethi 38.7 million ama-views lapha ku-YouTube. Abane yafeza yona ina-38.5 million kukanjalo. Futhi nje manje umuntu ohleli phambili laphana phezulu kusewuye bani-ke uMafikizolo lengoma yakhe okusho ukuthi yena isingaphezulu. Kodwa khona into engiyibonile ngalezi ngoma ubona ama-likes ukuthi angakanani 298,000 laphana kuMafikizolo, 311,000 laphana-ke ufeza ukuthi maqondana. EkaMthandeni ithi yena 259,000 iParis bese 246,000 ama-likes. IButch ama-likes engakaze ngizewabona bacanda abantu bamaskandi kuphela-ke lapha. Laphana ku-Spotify ubani uMafikizolo naye una 29 million 8.4 ama-streams ngengoma ethi Ngqonyoko. Futhi le ngoma nje iyodwa le Ngqonyoko nale uthi Ngqonyoko ku-YouTube naku-Spotify. Futhi nje uma uyihlanganisa lezi ngoma cishe ishaye iyodwa cishe ishaye u-60 million views and stream iyodwa nje. So uyabona ukuthi inamandla angana le ngoma. And naye uMafikizolo sekusela kancane ukuthi kube uyena mculo enengoma ena-20 million plus or more lapha ku-Spotify. Njengoba sibonile ukuthi kusewumthandeni-ke SK ukuthi kena ube kanjalo. Mhlawumbe niwabone-ke amavidiyo-ke la ekhaya masiwenza-ke izinto ey'njalo asiyibheki siyayibheka abacose banike imbali zabo. Umsebenzi omuhle wenziwe SK phambilini siyakhuluma ngakho. Njengamanje siyakuveza lokho umsebenzi omuhle ohamba kahle laphana online. And futhi kungenzeka ukuthi umthandeni if ingoma yakhe iphusha ngamandla ibe ingoma yesithathu ukuthi ibe na-20 plus million stream laphana-ke ku-Spotify akuzomenza ukuthi kumculo wokuqala ukuthi akwenze lokho engenayo ishow ukuthi ama-genre even nakoMapiano izobe ikhona into njengaleyo. Yilokho efuna sikubheke namhlanje ukuthi as much as siwabona amavidiyo, as much as kubhokwa, as much as ziningi izinto ey'khulunywa online, kumele si-recognize iqiniso silikhulume njengoba linjalo sibavezele abantu ukuthi na yiyo into eyenzekale emculweni regardless ukuthi unisapota bani awuthandi bani. Kodwa igcina usuku umculo esingawo lapho maskandi nabafowethu abenza kahle kubalulekile ukuthi sibaveze sikhulume nangabo noma-ke sibhoka lapho sibhoka khona. Kodwa iqiniso kumele sikhanyise ukuthi nakho kwenzakalayo and futhi siyakubonga lokho ukuthi bekwenze endibeni yamaskandi ngoba angeke konke kwenziwe iqhawe lakho. Uyathi ulithanda kanjani yonke lento ayike yenziwe iqhawe lakho yenziwe abanye abantu. Kumele ukuncome futhi mase kwenziwa yibona. I'm sure nayo iqhawe lakho sokulithanda kukhona ukuhle okuningi elikwenzile before nethi sakwenza njengamanje. Kodwa angeke umuntu avelele kukho konke bafowethu. Kumele sikwamukele lokho ukuthi cha ubani wenza kahle njengaso isikhathi njengoba sibonayo. Nengoba kaMthandeni ethi Dubai laphana ku-YouTube ina-7 million lapha ku-Spotify ina more than 4 point something million ku-Spotify. Lokho ngifuna ukuveza njengamanje ngisahle ngiyazi ukuthi sothi bona kuzayo khola kujayelile Indo Fire Soweto TV.